megalayapost.news. KFKJGP Bohormbong Circle hapo kajingilam ubak boy kurba kum presiden berubah banseng soyong General Secretary mentah kasengi kilalit banyak kendu sundan yaki officer ketnat MEECL haumiam namar kajingtut palant jong ke boarding hakate gatan haba crunch kilat patai kubor nakaliang ubak banseng soyong General Secretary kaseng ulong bakum kaseng kadap da kajing sungukia hakabaide ba kajingtut ke boarding hakatan Bohormbong badai nakani kadap bakum kaseng kambansi banyak kendu yaki officer ketnat sam boarding haumiam nakabentaban penpau yaki jing e baki pajba kia kendu ulo ongru babun ki pajba ki ut kinam halor ke jingthut ke boarding batkum kaseng kaladawang badai ban penbiang bat penti kenai ke boarding hakate kathan banakaliang kaseng kaladawaru badai bantung kumba arngut ki lineman ki ban pej sakate kathan kenang ba ke boarding kan long ke batikna susu nakaliang kaseng kaipor shibnai katanat badai pen bakan penti kenai ke boarding batkum juru bantung ya ki lineman hakathan Bohormbong office dong ga MECL nyam ni beripet ini di boarding ni dia nak kapor ayo jing ujor na kisnong kathau bat ka ketun kam ne ka jing thut jing ngalai ka ba kha tengim bangse ba kalang jungi ka sang FKGP Bohormbong Circle mengiwan ne ya ka ba in ujor bungin pu ekisiki habai dei bagi kam ya lineman bungin pu no lineman ba lainut bakrang bakalai kanum thut bagi bu ru ba nakathang ke jongi ba ke jing liblai ke ba kha ka penduk ka penjenjar ya ki nong song ka thani ke dong ke jongi tengi bangse berakalang seng balung ba kani kupor ke bangi plat kani ke por ai bukan poisa ke government bukan pek ya kani bukan pek ka bha kamet ka thang ka thani ke jongi bukan poiru so minister beri pek ya kani ka langi dong ka MECL de lomba kani inget ba nagalang seng daga ya ilong singalong hagane kapor ngimbang se bangi nang inputin na kapor basa kapor megalayapost.news.